जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ जयन्ती गुम्ने खाजुया जक्क खोइगु खया म्युजिक भिडियो बिवा प्रिमियर सो केना पिदंगुदु छगुयालु मेगु मेगुयालु मेगु प्रहार टिक्का खुपुरिया धारा लिबाय छक्के तुबे छोए सरकार टिक्का ख दिटका छ अत्तिक पना ब्योली ज्याजोले जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठले संगीतकार रामप्रसाद मानन्द साहित्यकार हितकार वीरसिंह कंसाकार नेवा देदबुया नायक पवित्र वज्राचार्य निर्देशक प्रकाश साइमी म्युजिक भिडियो या निर्माता नरेन्द्र महर्जन वरिष्ठ सल्लाहकार नारायण देवी प्रधान म्युजिक भिडियो या निर्देशक रत्न महर्जन समीक्षक राजन महर्जन समाजसेवी मनोज खड्गे लगायत बिहाबोको म्युजिक भिडियो बारे नवना दिएको ख जी न्युयोर्क अमेरिका चोना थनवोगु इलेठो सभा थाना ठो देतो त ओके लागि यो के सुगादु अले न्युयोर्क पिने नेपाल पिने न नेवा त यो कुएदु जी चोन था न्युयोर्क न नेवा त्यो उपस्थिति 2019 साल जेठ 3 गते बुधबार निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था राज्य पाखे प्रसारण जुयाचंगु रेडियो नेपालिया नियमित सांस्कृतिक ज्याजो जीवन दबु आकचका प्रतिबन्धित चल सदी निसे उपेक्षित नेवा जातीय नुग थुम दिल दम बदम दयान नेवा तेगु समाचार या ज्याजो सरकारी स्तर मन्यासेले 2022 साले नेवा तेस भाषिक आन्दोलन बोलन कल ठोहे आन्दोलनी लन्डन 19 साल झि नेवा नेलवा ते त रेडियो नेपाली मूलुका पितना हगु निसे निरंकुश पञ्चायती या ठुजोगु पक्षपातपूर्ण व्यवहार नेपाली पिन्त यक्कु नुगले शकल ठोहे स्यागु नुग खोगु नुग या त क घना हनिबम भाजो दुर्गला श्रेष्ठ जु चोसा ठुमे बिजोगु जुल जी चाहिँ नि भाषण या मस हला वे गर्न चिल्लस बाहिर धाटेन दु जी छौ प्याहलु ढास प्याहलु इस ए जुली छिकुसा जिदा क्षमा यान्नीमा होला जी ध्यास या ध्याटिनौपटी मोकी छौ ऐतिहासिक मनुयो नापो जिथे नापान्छे नापो चोनी डुगु चोना चोनाओ वे कोइ प्याखा जी भेजनो जुली वे कोइ विषय जी छु छकु ढ्यार गाजके जी तन्टनो ग ए जुली वे कोइ विषयला हजार शेष नाम दुबी मन नागन बयानी आफै मको वे कोइ विषय जिरे यामे न छु बयानी आफै ए जुली वे को छ ऐतिहासिक मनु नापो नापान्छे जी जोरे जुला जी जी वे कोइ विषय पटिचा शिव जुली छिकुन्दा जी कन्टेना जी वे को न याप्ले न वो अभिनय सेन्डी अभिनय चाहिँ नि खला प्याको कान्छा गुर्जी बजाजा दिन सेनानी भ एसा न अभिनय फुको वे गर्न सेन्डी ठो शब्द ठोया गा वे गर्न जिद सेनानी ल अले प्याको लिडुंगा वजको प्याको मको वे गयो ब्याजुल न जियाना उनटा 1.5 घण्टा टुठे हो प्याको वो मे प्याखन याना अन दिस अजा सतुन वेको तटा हो प्याखन याना म जे सम्झको जी आटके भित्र तटा हो प्याखन याना म 1.5 घण्टा छौ 20 मिनेट छौ 2.5 घण्टा छौ वो प्याखनले वेको न जिदा न्याप्ले नाप्ले पे छुराइले छौ उले फाजु मिखा हो तगा तैदीले जिदा मन आनन्द जी बुरी जुसान वेको न वो जमानै जु वेको मिखा उली बाला उली मिखा दसैदी जिरो साबे आनन्द हो अले वो ऐतिहासिक मनुजको मको ठ जु बाथे पेरेन्ट जु वेको जु एकदमै छेया दाजु पिजा एकदमै क्योर यान्दी वेको विषय जी
हरेक वो जगह मको हरेक प्याको हरेक में हरेक नापो आटके नापो दु ढासान्यु हरेक प्यामाले हरेक सल्लाह हरेक वे गर्न पनि नाप मोलासा मेबी नप खल्यामले न वे गर्न पो यो उ बयान त जी चाहिँ नि याउ ख वे कोही विषय धैर्य धाके जी छु मक्सा पटिचा वे कोही पाखे पचास्यु ए जुली जी वे कोही विषय जी नोए फुमपटी जी मनोमको वेगना जिता ठो सकिबा निर्देशन यागो हटाना भेटिउ ख जे उके लागि वेगाइदा सुवाइदा छैन बा मुख छुटका ढासा ठो मे गु उचाइले दु ठो मे चाहिँ नेपाल भाषा यो जगमगी नेपाल आन्दोलन या हरेक आन्दोलन ते प्रतिनिधित्व या जोदु थयोपति मेट चाहिँ प्रस्तुत याले छिसा गेना भिजुअलाइज याओ बुक्समा वन्यो रे सवाले यको छौक्समा होमवर्क जुइ रुका जग थो मेया सुटिङ जु ख आठुके गुली ज्याया माला गुली ज्याया फटा वरेला छिसा सोया ठुयो मूल्याङ्कन यन्दी रेजी भला सके थो बाहेक जी मेउ जी खास छुखमहरु मुख्य खरेयो चाहिँ झी नेवाटेउ घा ख वो खाए त चाहिँ आटकन वो खान चाहिँ झिटा आन दुख बेचमुदु अलि रहेको झी नेवाटेउ मुक्तिया लागि ज्याचंगु आन्दोलन अजन जीव मर्ने हो आन्दोलन अजन नेन्चोङ दलिका केनेगु झी ठुकी छौक्ष्म बिम्ब ओ विभिन्न तिथि दृश्यता समायोजन केने कुताएन ख सुबाय छौ मक्समा मखौपट्टि खचाइन छुरा जी चाहिँ मोटिया मोटेपट्टि ख जितसकै त्रिटकी जुला छुकट कृतिक राबले नरेन्द्र चाहिँ भएन समय जुटो गए पायो न चाहिँ ठुली चाहिँ मतलब बालको वही ढका दियो सायद चाहिँ सक्षा ये की जी ठेला ये अजुई मुला जी तै लेट चाहिँ ये कबिला गुरु परियो चाहिँ दियो अब कविता एउटा खण्डन न्याहा दे मरु वेका यो गुरुजीको चाहिँ मतलब चीजमा तारिफ या वाला याना या दुवे खमको यो चाहिँ दो आज गुरु परियो कारण हैन चाहिँ वेका प्रति न तस्कै प्रति तो भाग्यमुनि जुर ढामलका चाहिँ सौ कम से कम जो लसे चाहिँ जो नाचो न छिक्ने सक्छ ये गतिसा ये गरोनी र ये होनी देखा थियो ठो चाहिँ लेट न ये होनी यो कोही सुबा बिसो पास बिसो तबु मी बोया न्याने बैठेला जे तस्कै प्रभावित मी पनि सुलतुन्छौ गु खा वो खा मात्र दुख दिया के दुख खा अयाउ ई तो देशेन केनमंगला राणा काली इले शहादत शहीद जुटी के नेवा उयो दृश्य लिस्मिसन पंचायत ई छौले चिसो भएन राणा काली ई चिसो मसु अठौएन थन थो मे पिदों यो ई दुमगा कर लासा 19 साल 22 साल या दुने जुगुगु घटना ख वो घटना जुबले शायद थन जिबी चाम छिउ कोमले निमे देला तर मे बि फुके न चपिला छिपसो वो खा अनुभव या आ ठीक मा उठले थौ थो मी नाजा थन छ वक्ता धेरै थिएन रहर बाजेनाजको मिहाला फेसबुक तया कृषास्तो त लखौ नेपाल भाषा उला लासा नक्ति न्याखौ मा जाम दोछि मे शाम त थुम्मे पंचायत इजको मगो रान कालिने इरोनिसि आ पंचायत इजको ढासाट के जिता जस्तो न हो मे हानि यको रहर दशा त बिन मे महाशय चुन्छलामा तर मे त डेके मार्गा चाहिँ कुटा चाहिँ यहाँ चलामा हैन नेवा गुथी सक्षाना शिवजीमा कुकी दुर्गालाल जो चाहिँ नाय जचाउ इले जिकी मु छान्जेका वो इले चाहिँ पुगु इले पावालाउ मे फुक डेके मार्गा सके कुटाइ नजिन्छ वे कुटाइ नझले दशै हाम्रो विरोध क्यासेट प्यावाला सक्षा शिवजीमा शायद नेवा खेले तब शिव पो क्यासेट मिलाएर छोड्नु छ वे दशैं विरोध जीमा अरे वे क्यासेट या कारण हैन शायद ठाउँ त गर्न थोमिन लेना चल्नु जीमा अरे वो मेरो रेकर्डिङ यहाँ ब्लेन जिठाउन म्यालो खसा न
ना चाहिँ मोटो हुने कि छारा छ अबले जी वडा अध्यक्ष जे छौँ वडा अध्यक्ष जे न मिहाजमा रहेका अरे ना चाहिँ मोटो हुने ठाउँमा चाहिँ तर तुक्सी चाहिँ एकदमै नरेन्द्र थियो जुदा जिटिआर दिलकी मिहारा का ना मोटे मेस्टर अझ कलाकार नाम देखेको सायद पवित्र कसानजको मिहाली राव पवित्र न मिहा खनिदिएको चाहिँ शिवजी माईको चाहिँ थोमे हिडकर्जिन नवन दिल ला दकलेला धामाउ छुरासा थोमेचा फ्री च्याचुक पिदन ठुकिया श्रेय थी सम्बीमा नरेनमान गायक व कवि नरेनमान महर जतिया सद्भावना या प्रतीक खातो नत्र सत्य थुली दिमको थो छपु मेपी की ठनी होय निम्ति चिबला जितो जो 5 मिनेट औसिदा तर थमे छपु तयारी आगे निम्ति वेकल ला ठुकी दिला दिलो हला ठोकी त दुमन के उगबले ए जोली झिके बोल्नु गर्न दे मामा सोमेज को मको सोमेज त चुटु पियो न जस बिउ छिके ननु अडेगा बिस हला अनलिला जी छौ छु धाबा त नरिन मान्त दासा थुमे ठुक्क दिलो हिकर जे नवन दिलो थुमे अन्यना दिशनी छिपिस नसिलो हितकर जी वो पात्र का किछपु या उपिया का बुकियन हीरो हितकर बीर सिंह हो हितकर बीर सिंह हीरो जचन जो उपिया का किसा सैतन जना दगा थे गालिसा आ थ्वे खंदो थे के इनती नरेन मानी त जिन थे कि ठुकी जुनिसा अचना जिम त अन पितना हावकिन हरे राम अबलेला डाइरेक्टर नेवा हला मेमना नेवा जी अन खलाउडो पितना है त अन्त बगे छौ पुछिबा जिम त पित्युमुरी भजी जाय नो पटुम हमके मखना आ वो दृश्य न बेत अचना सम्भव जोड्ने हिको जितनी छका दृश्य थो देमजीला हला तो दृश्य जुसा काने अतना संभव जोसा रत्न महर्जन जो वे का ये कुदानत की तस्के नमन के बहादुर छका थोछगो दुठा के बहादुरसा जीव बिन्ती थोछगो दुठा नाम की जीवन तजी ये हाले भक्त विक्रम सम्बत 2022 साले रेडियो नेपाल जीवन दबो नाया नेपाल भाषा ज्याजोय प्रसारण दिकेतुका पिचोको थुगुमे लसे हंगु बिरोल मेचाले दुथ्यासा थुगुमे अत्ति कहे लोक वागु नेवामे ख